Ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya tukugezaho amakuru ni amakuru aba agezweho. Amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yasabye ko abagizi ba nabi baherutse kugaba igitero cyaguyemo umusirikare w'u Rwanda muri Repubulika ya Centrafrica bahigwa bukware. Ndaza kukubwira ko kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Igoma, Uhuru Kenyatta yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyikirana na M23. Ndaza kukubwira ko kandi n'ubundi muri icyo gihugu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kumvisha Ubwongereza ko bukwiye kugira icyo bukorera u Rwanda. Amakuru yacu tuyabanamo n'uruganda rw'Isaro, ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga udakwiye kubura ku mafunguro yawe ya buri munsi. Aka kawunga kawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Akarusho ugasanga hirya no hino hatandukanye. Niba wifuza kurangura, urifuza gutanga komande, urifuza ko bakakugereza aho waba uherereye hose, ubahamagara kuri nimero 0788 65 14 68 cyangwa ukabasanga mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Nje nitwa Jean Bosco Kabayisenga nk'uko nabikubwiye. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Icyo usabwa no gukora subscribe ukibuka gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubasha kwakira amamenyesha mu gihe cyose dushyizeho inkuru. Muhaye ikaze ku buryo burambuye. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yasabye ko abagizi ba nabi baherutse kugaba igitero cyaguyemo umusirikare w'u Rwanda muri Repubulika ya Centrafrica bahigwa bukware. Nk'uko Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ibisobanura, iki gitero cy'abitwaje intwaro cyagabwe ku basirikare bari ku burinzi hafi y'agace ka Samonja, ni muri Centrafrica. Byari tariki ya 10 Nyakanga 2023. Antonio Guterres nk'uko urubuga rwa United Nations rwabitangaje mu butumwa bwihanganisha umuryango w'uyu musirikare na leta y'u Rwanda, yavuze ko iki gitero gishobora kubarwa mu byaha by'intambara bihamwa n'itegeko mpuzamahanga. Yaboneyeho gusaba leta ya Centrafrica gushakisha n'ingoga abakigabye kugira ngo bagezwe mu butabera. Yasabye ubutegetsi bwa Repubulika ya Centrafrica kudasigaza imbaraga na nke mu gushaka abagabye iki gitero, bukabageza mu butabera byihuse. Amakuru yacu n'ubundi reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Igoma. Uhuru Kenyatta yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyikirana na M23. Ni ibintu byatangaje abantu benshi. Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya yongeye gusaba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya mu biganiro n'umutwe wa M23. Uhuru Kenyatta usanzwe ari umuhuza mu bibazo bya Kongo yasabye Kinshasa kujya mu biganiro na M23 ubwo yari mu mujyi wa Goma, aho yafunguye inama yiga kuri gahunda yo kurebera hamwe uko abarwanyi ba M23 bahurizwa hamwe, by'umwihariko i Rumangabo. Ni inama yanitabiriwe na Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba. Kenyatta, umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango itandukanye bamaze igihe botsa igitutu leta ya Kongo bayisaba kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 bamaze umwaka urenga bahanganye nawo. M23 igihe itangaza ko yiteguye kujya mu mushyikirano na leta ya Kongo. Leta ya Kongo yo ntabwo yigeze ibyemera. Mbese Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we yagiye avuga ko nta na rimwe yakigera ajya mu biganiro n'uyu mutwe witwaje intwaro, akavuga ko byaba ari agasuzuguro. Ati kandi ntabwo najya mu mutwe witwaje intwaro ngiye kuganira nabo. Ati reka reke. Ati kandi uyu mutwe witwaje intwaro ntabwo najya mu biganiro nawo, cyane ko nazaba ndi kuganira na leta y'u Rwanda. Ni mu gihe yari ari kuvuga ko leta y'u Rwanda ishyigikiye ndetse kandi ari yitera inkunga umutwe wa M23. Kuri we akumva ko n'ubundi kuganira na M23 nta gisubizo byatanga. M23 ku ruhande rwayo nanone ivuga ko mu gihe Kinshasa yaba yanze ko baganira nayo, itazigera yitabira na rimwe gahunda yo guhuriza hamwe abarwanyi bayo mbere yo kubambura intwaro no kubasubiza mu buzima busanzwe. Impamvu nuko uyu mutwe wakunze kugaragaza ko ari wo wonyine wubahirije ibyo wo na leta ya Kongo bagiye basabwa n'inama zitandukanye zagiye zihuza abakuru b'ibihugu by'akarere leta ya Kongo iherereyemo.
muri byo harimo guhagarika imirwano hagati y'impande zombi maze M23 ikava mu duce tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yari yarigaruriye. Abakurikiranira hafi amakimbirane y'impande zombi bahuriza ku kuba ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwarashyize imbere gukoresha ingufu za gisirikare mu ntambara, kandi nyamaze atari byo byari bikwiye. Reka amakuru yacu n'ubundi tuyakomereze muri iki gihugu cya Kongo, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine ikomeje kumvisha Ubwongereza ko bukwiye kugira icyo bukorera u Rwanda. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gusobanurira iy'ubwami bw'Ubwongereza uburyo ikwiye gufatira ingamba u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isobanura ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwayo, aho ngo zagiye gufasha umutwe wa M23 irimo kurwanira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubutegetsi bw'igihugu bwashimiye ibihugu bikomeye bitandukanye kuba byarasabye u Rwanda gukura ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi ngo icyo leta ya Kongo itegereje ni uko ibi bihugu bifatira ibihano u Rwanda. Kuri uyu wa 11 Nyakanga 2023, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya yahuye n'Abongereza barimo ambasaderi w'ubwami bw'Ubwongereza mu gihugu cyabo, asaba ko iki gihugu kiri mu bivuga rikumvikana ku isi cyakoresha ububasha gifite. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikunze kugaragaza u Rwanda nk'ikibazo mu bibazo byose iki gihugu gihura nabyo, by'umwihariko ibibazo by'umutekano. Mu minsi yashize Felix Antoine Tshisekedi yakunze kugaragaza ko nta na rimwe igihugu cye cyatera imbere igihe icyo ari cyo cyose u Rwanda rugitera inkunga umutwe wa M23. Yavuze ko kuba igihugu cya Kongo kitari gutera imbere cyane mu buryo bwihuse bifitwemo uruhare na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yo ikunze kugaragaza ko Felix Antoine Tshisekedi ibyo aba ari kuvuga byose ari ukuyobya uburari, ko ahubwo bakwiye kwicara ubwabo bagashaka ibisubizo, by'umwihariko ni ibisubizo bifite aho bihuriye no gukemura ibibazo by'umutekano bafitanye n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Nje nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni CMC TV Rwanda. Ni amakuru tuba turi kukugezaho, ni amakuru twabanyemo n'uruganda rw'Isaro. Uruganda rw'Isaro rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza. Aka kawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe kamaze guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge. Rero nukwiye kubura aka kawunga ku mafunguro yawe ya buri munsi. Niba wifuza kurangura, ukaba wifuza gutanga komande, ukaba wifuza gusobanuza byinshi, ese urifuza ko bakakugereza aho waba uherereye hose, bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Ndagushimiye cyane. Wibuke gukanda subscribe ndetse no kunzogera ya notification kugira ngo ujye ubasha kwakira amamenyesha mu gihe cyose dushyizeho inkuru.